Саламатсыздарбы, урматтуу 704-чү аскер бөлүгүнүн жалпы офицерлери, жоокерлери бүгүнкү майрамыңыздар менен. Мынакей 23 февраль атамекенди коргоо күнү. Албетте чептен эрдин күчү бектейт. Мына сиздер менен биз ар дайым үй бүлөбүз менен, мамлекетибиз менен тынчпыз. Андыктан сиздерге бекемден соолук, ишиңиздерге ийгилик, узун өмүр каалап, бүгүн чыгармачыл инсандар жакшылыктын жарчысы деп сиздердин майрамдык маанайыңыздарды көтөрүү максатында Жалал Абад областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору Мадамолов Базарбай Разакулович жетектеген жалпы чыгармачыл жаамат сиздердин алдыңыздарга келип отурат. Андыктан дагы бир рет майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздердин майрамыңыздар менен куттуктап, атпай журтчулугубузга белгилүү. Сакадай бою саралтын ырдаган, чыгарган чыгармаларынын баары алтын Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзыбек Бидяров агайыбыз Келем сагаттуу чыгармасы менен сиздердин алдыңыздарда. Арзыбек Бидяров. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жоокерлер, издирбекендин коргоочуларыбыз, амалчыларыбыз. Майрамlar менен куттуктайбыз. Азыр биздин алып барышыбыз абдан сонун айтып кетти. Ошол баягы Кыргыздын жери куттуу жер, кут орногон жер деп айтабыз. Дал ошол куттуу жерди коргоочулар силерсиңер, бизбиз. Филармониянын ырчысы, таланттуу жаш ырчы кызы Сүйдүм сени аттуу чыгарма менен Зияда Азимканованы чакырайт. Ырчысы Кодулу, маданияттын мыктысы Кубанычбек Металепов, жана Майрам Карамырзаеваны алдыңыздарга чакырайын. Аял затка жакшырларды жазабыз. Кыз деген бышып турган кызыл алма, кызылып кызылынан жулуп алба, кызылып кызылынан жуламын деп колуңа таш алманы бармап алба деп. Кыздар, кызыктуулар, наздуулар, чач узундар, бой узундар, кыскалары бир көргөндө разы бер башкача арактар семиздер бочкалары. Бирок аял кишинин ушунчалык сүйгөн менен буларда ишенич жок. Кээде аял киши түлкү болот. Ушундай түлкү болот, өзүң алданып калганыңды билбейсиң.
Gerek bolsa ayal kişi karışkır olur. Altından çıkıp basan cep koydu. Gerek bolsa çağılgan olur, gerek bolsa şamal olur. Ayal kişi uşunçalık mitahın olur, bırak kanıtı baldaşını bilbeye kılasın. Özünün eli çetelenip barıp uşul жерге kavulup alганын bilbeye kılasın. Misal үшін ар кимисин айтып отурушу кыйын да, misal үшін ayal kişiге biz жақсы эле, ayal kişi түлкү, карышкыр, чагылган, шамал керек болса. Мына келатат өзү. Ey, ne de öyle camanda atasın beni? Ne sağa men ne? Türkü olup kalktırmam ba. Un çıkma koysa tegele ayal kişi, tülkü, karışkır, çalgan. Kaçan? Ne sağa çalgan olup kaldım da ben. Kaçan ne sağa? Kaçan bolsa men arkaman jamandaysın, tegele maktağanını koybaysın. Kaçan men sen tülküden? Oy ağzını ayttın. Ne dep ayttın? Tülkü de. Tülkü degen жоқ mu? Oy canı çok canın deveç. Tamaşaytım tarımma, keçi beri canıma. Tamaşaytım tarımma, keçi beri canıma. Havadındır salvadın, ülüp çürçü dayıma. Havadındır salvadın, ülüp çürçü dayıma. Gülbey sağa menimde, uçtum tüyüp jatan bu. Gülbey sağa menimde, uçtum tüyüp jatan bu. Tutup senin betingde, jakandayıp jatan bu. Tutup senin betingde, jakandayıp jatan bu. Sanılmağın karasın, doğrup sezin kalasın. Dengemenin özüne, gözlerimden karasın. Olmaz eken kadırım, sezimime dalasın. Emretim sen dep yürüsem, yüreğimden jarasın. Ayağız ayda barasın. Ayağızın kadırım, ah yüzünde sağındım. Olacağında ben senin, aynım aydın bağımım. Janarımdan aynadım, däl özüne dağıldım. Ayağızın kadırım, ah yüzünde sağındım. Olacağında ben senin, aynım aydın bağımım. Janarımdan aynadım, däl özüne dağıldım. Bayramınızlar kutlu olsun. Aman aman amanca. Arzıhanın aman var, geyim çakta valayın, karab dursun adamlar. Esin 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 can, ensigenim esin var. Canım seni kuran o cürübümde gesel var, o cürübümde gesel var. Canım seni kuran o cürübümde gesel var, o cürübümde gesel var. Aman 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 canım, arzıhanın aman var. Uygun gömünürüne gül bögülü adamlar. Sizler bilen Жамбыл Камчиев салымдашады. Ассалаумағалейкум, урматтуу биздин мекендин коргоочулары. Ушу сел бар, биз барбыз да. Сел болбогондо биздин вообще жок болуп жатты. Мына азыр эмнеде духовой оркестр аркада турат, даярданып атышат. Өзү ар бир шаарда духовой оркестр болуш керек да, бул маданияттын жетишкендиги болот да. Духовой оркестр ойноп турса майрамдын көркү. Духовой оркестр ойноп турса тойдун көркү. Салтанаттын көркү. Духовой оркестр ойноп турса похорондун дагы көркү да. Аны эми армейский турмушдан айтып беришим керек ушу жоопко, туурабы? Мен дагы аскерге барганмын илгери.
Reyestен çıkıp başladı, kaçan kayıp gelgenizde, kaçan barganızda. Bir oğuşun dostu da aytıp koyarayın. Bize birinci barganda bunday komanda oldu da. Старшина geldi. Рота смирно! Вольно! Давайте проверим, кто к нам прибыло. Пополнение. Так. Волков! Йо! Молодец! Как волк будешь служить? Бегать. Так. Орлов! Йо! Молодец! Как орел будешь служить? Так. Козлов! Йо! Молодец, ты тоже хорошо будешь служить, давай.
sizlerge ар дайым биздин эшик ачык. Канат дүркүлөгөн кол жабылар. Ушуларга